ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kuvugwa imirwano nyuma yaho umutwe wa M23 wigaruriye mu mpera z'icyumweru gishize imijyi imwe iri mu majyepfo y'ako karere. Impirimbanyi mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi zashyize imbere y'igipolisi gihosha imyigaragambyo amasanduku yo guhambamo ari mu busa kugira ngo zamagane ikoreshwa ry'ingufu zirenze urugero mu gihe imyigaragambyo yamagana leta ikomeje hirya no hino mu gihugu. Mu Bufaransa mukuru w'ishyaka Rassemblement National rirwanya bimukira Marine Le Pen yavuze ko Perezida Emmanuel Macron ari mu gukora ibishoboka byose kugira ngo abuze ishyaka rye gushyiraho guverinoma itaha. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi. Aya makuru reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Abantu bagera ku 100 bapfuye igihe abantu bakandagiranaga mu giterane cy'idini mu majyaruguru y'Ubuhindi. Benshi mu bapfuye n'abagore n'abana. Umubare munini wabo byagizeho ingaruka barimo kuvurirwa mu bitaro kandi hari ubwoba ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Abayobozi bo muri leta ya Uttar Pradesh baravuga ko ibihumbi by'abantu bari bateraniye mu mujyi wa Hathras mu giterane cy'amasengesho yarayobowe n'umuvugabutumwa w'idini ry'Abahindu. Icyateye uko gukandagirana ntabwo cyari cyamenyekana neza, ariko amakuru aturuka muri ako karere aravuga ko bishoboka kuba byatewe n'ubushyuhe bukabije bwari mu ihema ryari ryahashyizwe. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano aho umutwe wa M23 maze iminsi wigarurira imijyi yaho. Amakuru atangazwa na Radio Okapi aravuga ko uretse imijyi ya Kanyabayonga, Kayina na Kirumba yafashwe mu cyumweru gishize ngo hejo uyu mutwe wa M23 washakaga no gufata uwa Mbingi. M23 yo iravuga ko irimo kubohoza imijyi kugira ngo itabara abaturage bari mu kuraswa n'ingabo za leta FARDC hamwe n'indi mitwe bafatanije. Mu gushaka no kumenya birimo kuberayo, mugenzi wanjye Nina Iradukunde yavuganye n'umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma atangira amubaza impamvu bafata iyo mijyi. Ntitwahafashe ahubwo twabohoje ivyo bisagara, twabohoje Kanyabayonga, Kayini na Kibumba. Nkuko mubizi leta ya Kongo yagize urunani na FDLR, Codeco, Wazalendo hamwe n'abacangiro bakoresha abo bantu mu gutera bombe mu bantu bacu. Rero mu gukingira ubuzima bwacu n'ubw'abantu bacu twabonye ko byoba byiza tubigije kure. Nukubigizayo rero gushikaho abantu bacu baronka amahoro. Kubera iki muriko muri garurira iyo miji muri iki gihe? Mupaso dutegerezwa gutabara abantu bacu. Urazi ko aho abo bantu bari n'igisirikare kidatunganije neza. FARDC, FDLR na Wazalendo na Codeco bica abantu, baturira amazu n'ibigwati, batwara ibitungwa by'abantu. Babonye ukuremwe ufise izuru risongoye baca bavuga ngo uri umunyarwanda, bagaca bakwica. Abantu bose bafite umutekano muke. Nakazi kacu ko gutabara abanyagihugu. Twabirukanye kugira abanyagihugu babeho mu mahoro mu Pfaso. Ukivuga nyene kubijanye n'abanyagihugu basanzwe. Irubero hari abasirikare babiri bishwe n'abanyagihugu babagiriza gusumira urusaku M23. Mbega ntimubona ko muriko muricisha abantu n'abanyagihugu ntibabashaka kandi muvuga ko ari bo mugwanira? Mufaso urabona video zaho duca hose. Abanyagihugu
batwakirana akamwemwe, barazi ko tuje kubatabara. Ahubwo ahari ingabo za leta niho hari izo ngorane. Urumva bose bakubonye ukusa uvuga ikinyarwanda bavuga ngo uri umututsi, bagaca baguturira bakakwica. Aho leta iherereye abanyagihugu barihanira. Leta niyo ikwiye kubibazwa. Uhereye Bunagana, Kiwanja, Rucuru, gushika Kanyabayonga na Kibumba, abanyagihugu babayeho mu mahoro, baratembera amasaha 28 ku 28, nta unyuruzwa, nta usinzikazwa ubuzima. Ariko ibibera ahagenzurwa na leta n'akajagari. Dukomereze mu Bufaransa, umukuru w'ishyaka Rassemblement National rirwanya bimukira Marine Le Pen yavuze ko President Emmanuel Macron ari mu gukora ibishoboka byose kugira ngo abuze ishyaka rye kudashyiraho guverinoma no gushyiraho leta itaha, ariko yashimangiye ko abafaransa batazemera kwimwa guverinoma bashaka, maze yongeraho ko azashaka andi mashyaka bafatanya naramuka atagize ubwiganze mu nteko nshinga amategeko nyuma y'icyiciro cya kabiri cy'amatora y'abadepite yateganijwe mu cyumweru gitaha. Ku cyumweru gitaha abakandida muri ayo matora baramenyekana mu masaha ari imbere. Aho ni mu gihe amashyaka agendera ku murongo w'ibumoso muri politiki n'ari hagati yishyize hamwe maze yiyemeza gutanga umukandida umwe rukumbi kugira ngo ahangane n'umukandida w'ishyaka rya Marine Le Pen mu turere bahanganyemo mu cyiciro cya kabiri cy'amatora. Impirimbanyi mu murwa mukuru wa Nairobi, mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, zashyize amasanduku y'abapfuye arimo ubusa imbere y'abapolisi bahosha imyigaragambyo kugira ngo bamagane ikoreshwa ry'ingufu zirenze urugero mu gihe imyigaragambyo irwanya leta ikomeje hirya no hino mu gihugu. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga ko hishwe abantu 39 mu byumweru 2 bishize, bamwe ngo bakaba barashwe n'igipolisi. Imyigaragambyo yitabiriwe cyane yatumye Perezida William Ruto hareka gahunda yo gushyiraho imisoro mishya, ariko uburakari abaturage bafitiye ubuyobozi bwe bwatumye habaho indi myigaragambyo. Ni inkuru ya Wiros mugezweho na Prime Ndikumagenge. Abaharanira uburenganzira baronse ico barondera. Ibinyamakuru byari byashitse hagati ku murwa mukuru Nairobi igihe igipolisi kirwanya imigumuko cegeranya amasanduku y'abapfuye ari gusa kikayapakira mu makamyo kikayatwara. Abayazanye bari bagamije gusaba yuko igipolisi kibazwa abo cishe mu bari bitavye imyerekano muri izo ndwi zibiri ziheze. Hari ishavu ryinshi ku burongozi bwa Perezida William Ruto. Mu bisagara vyinshi habaye kugwanira kwigarurira amabarabara hagati y'imigwi ahanini igizwe n'abakiri bato n'igipolisi. Abaharanira uburenganzira bakoresheje imbuga hwaniro mu gutanguza imyerekano mu ndwi zibiri ziheze, bagiriza leta gukoresha imisoresore mu gutera intureka kugira bacafuze ingendo yabo y'amahoro. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Ministre w'intebe wa Hongria Viktor Orban yasabye ko imirwano ihita ihagarara muri Ukraine mu rwego rwo kwihutisha ibiganiro by'amahoro. Ibi yabivugiye mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev, yasuye bwa mbere kuva Uburusiya bwatera icyo gihugu. Bwana Orban abonwa nk'inshuti ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, kandi yanenze inshuro nyinshi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na OTAN kubera guha Ukraine inkunga ya gisirikare. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yahaye abanyamakuru bari kumwe yavuze ko ari ngombwa ko Uburayi bukomeza guha inkunga ya gisirikare igihugu cye mu kurwanya icyo yise iterabwoba ry'Uburusiya. Mu Rwanda, umukandida rukumbi wigenga mu matora y'abadepite Janvier Nsengiyumva yabwiye abaturage b'akarere ka Rulindo ko mu gihe yatorwa azabafasha kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi, ngo azasaba ko hashyirwaho inganda ziciriritse zo gutunganya umusaruro ku buryo ushobora kubikwa neza igihe kinini, kandi igihingwa kimwe kikaba cyakurwamo ibintu byinshi. Uretse kongera umusaruro, izi nganda ngo zizatanga akazi k'urubyiruko, dore ko ari narwo rugize igice kinini cy'abaturage. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali.
mu murenge wa Base w'akarere ka Rulindo aho umukandida wigenga mu matora y'abadepite Nsengiyumva Janvier yiyamamarizaga uyu munsi muri aka gace k'ubucuruzi abaturage ntibari benshi muri aka karere. Nsengiyumva yavuze ko abaturage nibamuha amajwi akajya mu nteko azabavuganira kugira ngo umusaruro wabo w'ubuhinzi uhabwe agaciro. Ibikomoka ku buhinzi bya hano bagenda bavuga ko bitahabwa agaciro, bidahabwa amafaranga nk'ayo bikwiriye bitewe n'imvune baba bakoresheje babishaka. Nazanye umwihariko kuvuga ngo igihe baba bantoye nzatangiza umushinga w'itegeko w'uko habaho inganda ntoya ziciriritse byibuze muri buri murenge, ku buryo bazajya babona umusaruro bakawujyana muri za nganda zikawutunganya, kandi za nganda zizatanga imirimo muri uru rubyiruko rushomereye. Za nganda nizimara gutunganya ibyatunganywe bizajya ku masoko, byongere bizane n'umusoro, bizatuma n'ubukungu nyirizina bwiyongera muri rusange. Uretse ibibazo by'ubuhinzi, Nsengiyumva yabwiye abanyarulindo ko nagera mu nteko azavuganira mwarimu amusabira ko yagira iguriro ryihariye ryakwitwa teacher shop nk'uko hariho iry'abashinzwe umutekano kandi ku biciro byoroheje. Nsengiyumva avuga kandi ko mwarimu nawe yagenerwa ifunguro ryo ku manywa yafatira ku ishuri nk'uko bimeze ku banyeshuri. Ibi ngo byatuma umwarimu yigisha afite imbaraga kandi bitamuhenze. Avuga ku bakora imyuga iciriritse, Nsengiyumva yavuze ko azasaba ko habaho ikigo gishinzwe kugenzura ubumenyi abantu bafite. Uzi kubaka agahabwa icyangombwa cy'uko abishoboye, nk'uko uzi gutwara imodoka abiherwa ikibigaragaza. Biramusaba ariko kubanza kubona amajwi amwinjiza mu nteko. Kuri iyi ngingo Nsengiyumva avuga ko kwiyamamaza ku giti cye ari ibintu bitamworoheye. Kwiyamamaza ndi umukandida wigenga ni ibintu bigoye kuko binsaba kugenda nkagera kure no ku batanzi, mu gihe abandi bakandida buba bafite abandi babafasha, ariko nanjye ntabwo navuga ngo biragoye cyane kuko nayo ni inzira kandi nahisemo ishobora kungeza aho ngomba kugera. No mu matora aheruka nabwo Nsengiyumva yari yiyamamaje nk'umukandida wigenga, ariko ntiyashobora kubona amajwi amwemerera umwanya mu nteko ishinga amategeko. Ubu noneho reka twerekeze mu mikino y'igikombe cy'uburayi cy'ibihugu umupira w'amaguru riri mu kubera mu gihugu cy'Ubudage. Kuri ubu harimo gukinwa umukino hagati ya Romania n'Ubuholandi, nyuma haraza gukinwa umukino hagati ya Autriche iza guhura na Turikiya. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Yves Bucyana, umunyamakuru wa BBC udukurikiranira iyo mikino ari mu Rwanda. Yves, byifashe gute kuri uwo mukino hagati ya Romania n'Ubuholandi mu gihe hasigaye iminota mike ngo igice cya mbere kirangire? Ubu bageze ku munota wa 42 w'igice cya mbere. Kugeza ubu Ubuholandi bwamaze guterekamo igitego cyatsinzwe na Gakpo rutayizamu wa Liverpool. Nk'uko Ubuholandi bwari bwabitangaje rero ko bwo kuri bwo ari nkaho igikombe cy'uburayi gitangira uyu munsi, cyane cyane ko mu mikino yo mu matsinda butigeze bwigaragaza nk'ikipe ikomeye. Hanyuma haraza gukurikiraho umukino hagati ya Autriche na Turikiya, wo abantu bawitegaho iki? Autriche irahabwa amahirwe. Umutoza Ralf Rangnick wahoze atoza Manchester United yarayihinduye ku buryo bugaragara, ku buryo ari ikipe ikina neza kandi yarabyerekanye mu matsinda ibi ya mbere imbere y'Ubufaransa n'Ubuholandi, ku buryo byatangiye iyi kipe yatangiye no kwizera kuzagera kure hashoboka muri iki gikombe. Hanyuma ukurikije uko amakipe amaze gukina, ubu twavuga ko imikino myinshi yo guhatanira itike yo kujya mu kimwe cya kane imaze kumenyekana uko izakinwa. Nibyo Jacques, amakipe ari butsinda uyu munsi niyo azahura muri kimwe cya kane. Ejo Portugal yakuyemo Slovenia biyigoye cyane kuri za penalty, ikazahura n'Ubufaransa nabwo bwaraye busezereye kwishaba Ububirigi buyitsinze igitego kimwe ku busa. Abandi bazahura n'Ubudage na Espagne, hanyuma Ubwongereza bwo bukazakina n'Ubusuwisi. Jacques, urakoze Yves Bucyana. Ni imikino rero izaba hafi mu mpera za kino cyumweru. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico runana. Kwa Bushambe bishimiye umusaruro bakuye mu matungo yabo. Honorine warasaba imbabazi. N'urunana.
turacyavugishwa na kurahiga. papa urakoze cyane ziriya hene zaratuvunaga tuzahirira niba uza kuzigurisha zose tutariyeho byari kutubabaza. oya ntabwo nabigira abana banjye erega buriya manzirikana ko kugira ngo zikure zororeke zibe nyinshi mwabigizemo uruhare rwose ahubwo se mwagize ngo ni inyama gusa nabazaniye. watuzaniye n'agacupa ko kurenzaho se bushoboka. iby'icupa se kugira ngo nanabyibutse ariko naryo niba urishaka rwose twarizana ata amafaranga se ko hari. none se icyo wari ugiye kutubwira watuzaniye ni igiki? nabazaniye impano. kire akiri isaha. mbega agasaha keza we papa wabwiye n'iki ko mu cya leta nzaba ngakeneye uzi ko iyo udafite isaha uhugira ku kibazo kimwe ugashiduka basomye utarakora n'ibindi. erega maze ibyo mukeneye bana banjye. iyi nayo ni buwate matematikari ya obama irimo irati ikeri kompa n'ibindi bikoresho byose rwose twakwifashisha mu mibare. urakoze papa urakoze cyane pe noneho keva zongere yange kuniza kompa yo guca uruziga turebe. kigariwe ese buriya wari wahinze wahindaganye hari ibi ntazi wahinzemo. si inyama gusa nazaniye na za kadu nta kadu mbonye. ako se kankwa ibi bikoresho naguriye abana bigutwaye iki koko ko bizabafasha kwiga neza ubu ni bibi koko. masaha se n'amarati bivuze iki ubu se tuvuge ko ngewe izo hene nigeze nzitahora ko ntacyo wanzaniye. ese mama erega mbabizi ko nguriye abana wowe sinjye icyo nkuzanira rwose ritaremo. ngaho rebamo aho ngaho nawe ra muri iyi mvirupi harimo iki se? warebye se? yewe wowe mbega agapira keza mana we aka gapira ni keza ni ukuri nzajya nkambarana na kiriya gitenge cy'ubururu we nicyo bijya gusa ko ari keza cyane wakaguze he bushobo wakaguze angahe? ko musakuza niko ni muza yaravuze ngo yanga iyo tugiye kubara. muza kubera iki wanga iyo tugiye kubara? nuko bikomera. ukunda iyo tugiye kwiga iki se? kuririmba cyangwa gukora siporo. none se ko narimbajije muzara nawe niko bimeze kaze? nanjye imibare ndayanga mba numva twakiririmbira cyangwa tugakina agati. aha ubu rero tugiye kujya mu matsinda yo kwigiramo kubara ku buryo ejo tuzaza twese twamenye kubara kugeza ku 100 sibyo? yego no kugeza ku 10 ngewe sindabimenya. ngewe ngeza kuri 4. ngewe no kuri 200 nageza. aha ntiwumva ko tubonye mugenzi wacu ubasha kugeza kuri 200 noneho agiye kudufasha ejo tuzaze twese tugeza ku 100 sibyo mugwane? ase nabafasha gute kandi nari mwarimu tica. ukuntu ugiye kudufasha rero ugiye kuba umuyobozi w'itsinda noneho bazajya babara wumve ko babikoze neza ubyisha umukosore sibyo? ntabwo nabishobora. icyakunanira ni iki se umugwane? kuba umuyobozi w'itsinda. humura nta kigoye kirimo. wongeye kuguha Olivier nguhe Delphine Kazehe na Muzara mu itsinda ryawe noneho wowe ujye ubara babisubiremo. ibyo urumva byakugora? nase ko wangiye ugica ndamukosora kanazi ko bakosora. nta kibazo niba utazi uko bakosora wowe wumva abaze nabi umusubirishemo kugeza wumvise abaze neza sibyo? ibyo ntibyoroshye? biroroshye. aha twagiye rero mu matsinda yacu. Olivier, Delphine, Kazehe na Muzara umuyobozi wanyu ni umugwaneza mumukurikire sibyo? yego. mbibutse kandi ko twese tugaruka twamenye kubara kugeza ku 100. bite sonori uransuye se? ubuse ndugusura nagusura hano koko we cyangwa nazi wanyu? yewe ushaka ko twiganira waza iwacu uzugira ngo mageragiye cyo kumagira ngiye kuryama gusa. reka da nigiriye kwa muganga nuko nari nciye ahangaha ngo ngusuhuze. yo kujyanye n'akabebe se kongeye kararwara? umwana wanjye ni muzima ntacyo arwaye nuko mujyanye kumupimisha. ese igihe duhurira hafi yo mu rugo ntashye ntiwambwiye ko wari uvuye kumupimisha? none se umwana bamupimisha rimwe kane cyagiye nari mvuyeyo ariko n'uyu munsi barapima kandi biba byiza iyo nta nshuro n'imwe usibye kugira ngo umenye niba umwana akura neza.
yewe ngaho simbukaho nanjye reka nsigare mu kazi ko kwa Budensiyana. Aha avuye ku ishuri agasanga bitarashya sinamukira. nta kibazo bisigaremo ariko rero hari ikintu nashakaga kugishaho inama Kane. Cyerekeranye n'iki? Uribuka ya gahunda nyine nigeze kubwira ko nshaka kwinginga Karemera akajya kunsaba. Ntiwambwiye se ko bimeze neza hatagize igihinduka mwagiye muri iyi mpeshyi? Byarahindutse rero. Guteze? Ubu noneho hatagize igihinduka ntazapfa ntakowe. Wiki se kandi warambwiye ko Karemera nta kibazo yabigizeho. Nese yisubiyeho ntabyo gishaka? Ayo mahirwe se nayakurahe Kane? Ikibazo cyabayeho urumva nagiranye akabazo na mabukwe noneho Karemera nawe ahita ahagarika gahunda zose ngo ntabwo yajya kunsaba atajyanye na nyina. Nese wumva byabaho koko hose nawe afite? Yewe nako niyo atanamufite yashaka kumuhagarariye. Nese umbigenze ne Kane ko Karemera yarahiye ngo nintajya gusaba nyina imbabazi ngo nibyo gusaba zabivamo burundu kandi nanjye ndumva ntazajya gupfukamira uriya mukecuru rwose. Ariko Nuri bike kuri hari nyoko bukwe rwose. Ubishaka wanamupfukamira ariko umubano mwiza ukagaruka. Mupfukamira se ndwana niki uriya katari Imana. None ubwo uzakomeza kubana na nyoko bukwe mureba nayo injagwe n'imbeba? Kureba nayo injangwe n'imbeba ntacyo byari bimbwiye rwose Kane. Ikibazo nifitiye ni cyuko Karemera yanze kujya kunsaba kandi mbishaka cyane. Nyine sibyo ndimo ndakubwira. Wicishije bugufi ukagenda ugasaba imbabazi nyoko bukwe mukongera mukabana neza na Karemera bakomeza gahunda byagutwara iki? Ntacyo byantwara ariko se ndamutse ngiye kumwikubita imbere yarangiza akanga no kumbabarira urumva nta bansabye kabiri kuko Kane. Ubaze kangahe urambesha babaza. Muceceke muri gusakuza cyane muceceke niko ko musakuza cyane murashaka ko nzajya mbahana? Ni Olivier uri gusakuza kandi ari wowe uri kureba inyuma. Niko inyuma urahareba iki warebye imbere? Ntabwo nongera. Ntiwongere sibyo? Tugiye kureba rero niba ibyo twigiye mu matsinda yacu twabimenye sibyo? Yego. Aha muzaratambuka uza imbere hanyuma utubwire ibyo mwize mu itsinda ryawe. Twize kubara kugeza ku 10. Mwize kubara kugeza ku 10? Yego. Abandi mumbwire mwize kubara kugeza kuri kangahe? Ku 100. None ko abandi bavuga ko bagejeje ku 100 kuki wowe wagarukiye ku 10 muza? Nanjye ari 100 nuko naye naryibagiwe. Ngaho rero baratwumve. 1 2 3 4 5 6 9 10. Oya mureke guseka mugenzi wanyu sibyo? Ntabwo ari byiza. Asimbutse 8. Yego yasimbutse 8. Nta wundi mubare yasimbutse? Yasimbutse 7. Muza wabyumvise ko wasimbutse 8 na 7 sibyo? Ongera ubara ariko noneho ubyibuke ntongere kubisimbuka. Ngaho bara. 8 7 9 10. Kubisubije urudubise kandi byarimo biza muza. Zanika n'ikaramu yawe hano nkwereke. Nereza. Karamu mfite. None se waje kwiga nta karamu ufite? Yego, nari mfite narayitaye. Kuki utabwiye ababyeyi bawe ngo bakugurire indi? Narabibabwiye arambwira ngo nta mafaranga bifite. Hanyuma bakumva ko uje kwiga nta karamu ufite ngo abandi nibandika wowe kubigenza uteze. Ngo njye nandikisha intoki cyangwa igiti ngo n'ubundi sinandika ngo mbe giti. Imyumvire we. Ngaho subira kwicarira ndaza kureba uko mvugana n'ababyeyi bawe. Kama niko ndebera uriya muntu uri kumwe na Obama ninde? Nubwo wahoze umbwira ngo amaso yanjye ni umurimbo nawe yawe ntacyo akumariye. Ubu se Sirufonsi niwe utazi? Kumbarasamo twaje ubwatsi bwo Rufonsi umuyobozi w'umudugudu rwose atwaje Obama mu ruhe rwegora. Wasanga Obama aho kujya kwahira mu kwacu yagiye kwahira mu kwa Rufonsi akaba amufatiyemo. Kwa Bushombe mukomere. Yego Rufonsi we. Mukomere cyane. Yego. Bushombe na Kankwanzi murakora neza. Yego. Turaho da. Inzu yacu rwose yari maze igihe isa nabi. Ejo bonje rero sinzi rwose ukuntu nabonye gutyo udufaranga. Nuko tugendana n'abagize umuryango rwose twebwe
tukemeza ko dukwiye rwose kuyivugurura tukareba ko twayisana. oya rwose ibyo mukora ni byiza cyane. gusa ariko hari icyo mbanengaho. niko ye iyo mufashe umwana muto nka Obama mukamwikoreza umuwawe ubwatsi ungana kuriya koko mwumva mutamuhohotera. ubwo bwatsi bwose se ninde waba umutumye mudugu ko nta n'ihene nyinshi tugifite? utwana tubiri dusigaye nitwo twatumye ajya kwikorera ikiba kingana kuriya. niko se Shauba ku mugani wa mama wawe wabuze kwahira imiba minini tugifite ihene nyinshi none uri kwivuna rwose dusigaranye uduhene tungahe tubiri twose koko twonyine. ndebere namwe rwose ariko ni ukuri mwaraye muduhembye turya inyama turazihaga, niyo mpamvu rero nanjye ngomba gushyiramo kime kugira ngo turiya duhene dukure vuba, ubundi tubyare izindi nyinshi tuzongere turye inyama twikure rwose. ntubyumva se mutugu? uyu mwana nawe ni umuti w'amenyo rwose. ahubwo uyu mwana azi n'ubwenge ariko niko uti nivunishije kugira ngo nkunde nshimishe ababyeyi kuko baraye bangaburiye inyama. ariko bampaye na buwate matematikari, urumva ko rero ntabwo nari kwahira ubwatsi buke rwose. ewe wagize neza ko rutiganda mwana we, ariko rero kwikorera ibikurushije imbaraga nabyo rwose si byiza. Oba gukora ni byiza rwose, ukomeze ukunda umurimo. we ntawe ubyanze rwose. ariko nk'uko papa wabikubwiye ujye ukora ibiri mu bushobozi bwawe. kwikorera ibikurusha imbaraga bishobora kukumugaza. Once upon a time, the hyena and the rabbit were the best friends. bite Nara? Ye, Honori, uje hano? Yego. None se ko uhaje? Ni ikosa se kuza hano Nara? None se nimwatukanye na nyogokuru ukavuga ngo ntituzagaruke iwanyu ngo nawe ntuzagaruke iwacu? Reka biriya byararangiye. Niba ushaka kumbeshya ngo nkutize ishoka nayo nguha. Nyogokuru mwaramurakaze cyane, nyiguhaye akazi akayibura yankubita. Ntabwo nje gutira ishoka rwose Nara. Niba ari umunyu rero sinamukungwa ko nyogokuru aryame mu nzu. Ngiye kuwuzana yahita nyumva. Arahari se? Yego, araryamye ari kuruhuka. Genda umumbwirire ko mushaka. Honori, wagiye kwisabira kwa Ushombe cyangwa kwa Stefano ko nyogokuru ataguha umunyu? Uzi ukuntu yarakaye kubera wamututse? Erega ntabwo ngenje gusaba umunyu. None se uje gukora iki? Ariko mwana wa mbarize iryo shyano rwose icyo rije gukora hano. Ese mwanyumvaga mubyeyi? Shingukira mu rugo, uranyita umubyeyi ndi nyina wa nyoko. Nyamara nubwo umbwira nabi nagushaka. Ntukanshake, dore ni iki gihe mvirahure cy'umwana wanjye yisomera ibitabo bye. Wambabariye se byibuze ukumva ikinzanye, noneho ko nta n'amahane mfite mama. Ariko ubundi akakagira amatwi cyangwa n'ibikoboko by'insina. Uranyita nyoko nakubyaye? Uranyita nyoko ndi mukandekeza nyina wa so? Uranyita nyoko koko ushingiye kuki? Uri mama w'umugabo wanjye rero. Hanyuma sanyi sindirizi kuko utaruzi ko ndi nyina w'umugabo wawe, cyangwa nibwo ukibimenya ko ndi? Ndabisabira imbabazi ariko wumva ikinzanye mubyeyi. Nori, amasezerano twagiranye urayazi. Ntabyo umbwira ntabyo nkumvamo. Mvira mu rugo, kandi niba ari n'ibirozi waruje kundogesha ubisubirane iwawe. Clemencia narabatijwe ndakomezwa, nakomejwe na Padiri Pangarasi simfatwa n'amarozi. Ubu pe ngende utumvise icyari kinzanye nyuma y'igihe kinini rwose tutavugana. Ahubwo se mvuze induru ko wanteye ukaba udashaka kumvira mu rugo. ubona Norine yakora iki ngo acubye uburakari bw'uyu mubyeyi? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi. Ni amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuza Miryango. Thank you.